Hagano pai sengi khatlai direk unailar arjapsan uba perston tensong harangkat uba Sñiawbhalang dhar ki sembut menteri rangba gejela Katba gi dangrung ke jakal Ainam ke hima meliam hakli yau ke yaudo kila ai khublai ki Paidbah ki bon sakhilang ya ke jingtmu ple Paidbah menteri rangba konrat ki sangma ya ke project construction of footpath and laying of tiles, realignment of pipelines and provision of utility ducts inside the Yudo Markan balabai tangka daga Northeastern Council. Hagani kapor payam Ainam manik siem kahima meliam daga kedau syuba Sñiawbhalang lakli Paidbah ke bayang saudang ketika ceka lagi itu nami u bat benrap baban itu tangi madu ne ba perston tensongru kamlong setia markum tahi uba Sanbor sulai emeli ke Shillong South ubawan we don lang ketika jingalang logi Paidbah ketika por in English it is your choice keba penlong ki badon lang ketika por baro ban hap syurhi yu Hagani kapor menteri rangba 4 rong sepo ketika ceka bat kamarian habau lawan kila penlong ya kecing ple ya ketika projek. Boleh. Itu amin ni. No yo itu tay modu tam long ma. It's your choice. It's your choice. Nice, so nice stuff. Lovely. Nice, so nice stuff. Lovely. Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya